Bekukade kune-3rd annual Kudlula Party le Eastern Cape ibingayi-26 July 2025. Insizwa laphana ubaba umfowethu uBafu ubhuti okukudlula udlulisa amazwi amaningi omaskandi ade bekhona abanye abaculi bama-genre waveza namagama athize athe ukudoda athi ukukhula ngokhuzana. Ngizofisa siyilalele kancane le video sibone igagu, amandla nokuyimisela kaKhuzani akwenzayo lapho asuke ehambele khona imicimbi nangendlela afike aziphathe ngayo phambili. Ividiyo izolandela njengamanje bekuyilokho nje ebefuna ukudlulisa. Ngibonge, nansi ividiyo yalandela. What a respecting man eMzantsi Afrika. Khuzani uyahlonipha, uKhuzani uchubekile. Sigqibile namhlanje i-27 amaxesha zi-6:06 ekseni. Amaxesha zi-6:06 ekseni amaxesha. Amaxesha zi-6:06 ekseni. I-27 Sunday 2025. Bendibukele i-performance kaKhuzani eperforma kwiGudlula Party. Khubekile umfana, usebenza kanzima. Impumelelo yakhe ngeke uyiphike. Ngoku ndimbukele phaya, bendibukele ulive wakhe ngathi besestadium, mbukele ulive wakhe ngathi besestadium engurhatya late izolo. Kodwa ngo-1 ekuseni ebesese Mount Frere efikile, qala kwafika wathibela kwabe sekulandela yena, wanikeza i-performance. Ndabe ndibona amagig wakhe wange-26 manintsi. Wangabhoreki still ngabantu, wangabhoreki ngabethu, wangabhoreki ngesithi. Uchubekile umfana wakwaMpungose, uchubekile. Respecta into ezamkhusela elifini, yabona into ezamgcina, into ezamlwela. Ubambe iprinciple enzima eyokuhlonipha noba sengasamelanga uhloniphe. uKhuzani uMpungose uchubekile. I-respect akayifake. Futhi into endiyinothile, i-respect akayipush, akayenzi. Ukuyo i-respect. Siyabulela. Yemani uKhuzani kubanda kakhulu, wema ecaleni kwemoto yakhe efota nabantu betshintshana, abanye ubona uba zintloni ezilo mntu lo, unxile kakhulu. Ufota noKhuzani akathi hayi, wema ixesha elide ufota nabantu. Ndathi le respect yiyo ezamlwela iintshaba sezimgqiba. Iintshaba sezifuna ukumlalisa ngophotho. Le mbeko le yiyo ezawuthi never kwiintshaba zakhe. Sabulela mfo kaMpungose. Performance entle. Jumbo, hayi, udalelwe istage mfana, udalelwe istage. uJumbo udalelwe istage baba. uJumbo indlela ayiyo estage, indlela anothando ngayo, umntu owonwaba, ohleka naye wonke umntu. Uthi sowududuza yena umlungisa inhliziyo kunento umkhubekisile, atshintshe kube nguye olungisa wena inhliziyo yakho. Athi
no iba right ngokuba wena ubuyothi makabe right. Umuntu ohleke elambile sibethwe nguchef. Abantu abapanisha uchef kwabe 2-3 kwasekuseni. Oko uchef ebefike ekuseni ngalamini izolo. Kwathi kwabe 2-3 ngoku uchef akezi nokudla. Kufuna sifake abantu baperforme banikeze abantu bethu performance